phat pha ai mu sakit wa ba pathen lhepbina chang han la tuni Daniel lekha bu hin zil naw wa simuna bante hong ki chal thei ke ta in than ta pathin thu ni jilkhomna ban wa tu na jong than che simun ini lut kit dei ta in Daniel bungko na hong ni ngai in simuna wa he lek simun som na hong ni ngai e athu pi chu hi le kiphondohna akon lhepbina adi English sa chu ipitia from confession to consolation. Okay, ke pa me chu tu ni isimun hong ni ngai e ipi jong le izakai ilut masang ven athu ho in seva pathin thu gilta ta ho yung kholi masang ven evangelist card boy tu ni capitalist to khom pi papa kai su krista min kain lemen pathin thu jilkhomna na sta na phat chom pi ka ta san mama jing na ka phat chom pi ne nge tu ni jong thanum tan pan la ki hitin viewers holding hai in sta le pathin thu ani no mo jo sitinga phat chom pi tai ding kin mama jing e pyo na mas men nung chin chang ne ru masakit hi ben Daniel bungko chang som la ko na hi hin simin kate ka taw na ngai jin pakai nei ngai da mun pakai vo pakai ka taw na ngai jin nei bol pi jingun chutile mitinin pathin nei he do tan te kinom son hi in hi chi khupi le ami te hi nanga hi ve ding ka taw ve pathina thithik sina phathi bu pi han lang tu ni Daniel bungko na sungi vet na diu ba hi Daniel taw na thupi pen le hi chi taw na ko na pathinin thuta thukisel gu a het do ben nga valo pi ta hin pi da na hi san chi ni zel de in hi chi tu nya valo pi ta amu na ba hi ama sale sa ni zel benu Daniel lungdan na pen chu hi chi sulap na pen chung hi dingai e hi so Daniel alungdan na alung bui na le team gau thil mu a het team lo si a het team thine dinga ipiti panalam ti tinga le ama sa pena chu taw na se e na ya chu taw na athu pi dan taw na thil bol taw na hin thila bol thei dan Daniel hin fa ko na tha be ni bet do kit de ama spending Daniel in khu hi taw mi mo mo hi dan itam nga review na bol thema ma life story Daniel hin khu hi taw mi hi hi ki the na chu thil lang hi po hin bung gu pha lang hi na de bung ni na jong na bung ni na hi en chu le bung nga na hi na ki mo hin Daniel thina dinga lengpa hin suya kai lai in na Daniel hin lengpa suya kai tai ti hen pha nu a complain boy na thilda sei point ama wang in chung ma kalin nisya a chon ne ma nisya thumbe taw a taw tai amen ja ko na ye ama lifestyle ka joi bem dile taw jing mi he di bailam ta mu le kha hi ai mo mo na bible la hi regular ta taw na sima ki Jesus Christa to Daniel bo na ki bible la hen adang kya he be se pon na adang ong chu taw mi na chu yon a taw na bible ha focus po in ai zok ang chu ki he chula zok ang chu singka si la cha ti na taw na mo nge ti na chu ta wai Daniel dong hi regular ta ai ho pathin cha te phan Christian ho dinga ki til khona ding mo khan ai a phat cha taw na man dan ba hi Daniel ho ai mo the na hi chu taw na ko na hin mu do ra pa na hi pathin valo pi ta hin mu ni sang ni le zathum gau thu chan chin ki chi chan hai mu che nan bai tu nai hi mu di oi e ipi jong la mas penin Daniel bungko chang kha chang ina pen hi in simdo mas pen ki gating cha kon Daniel in kui ta bo ham ti ni ve ti ve chalya mi te chunga alengam chungo wa lenga hung pang apin lama media mi aping ahasuras kitipa chapa dairas lengchan kalkum khatlin kom ade hichi dairas Cyrus zawa dairas leng pai tiu Daniel pha dairas leng pai ahasuras pa da ni na si bible sa ko rai dai ki mo thein ama leng bai pu kum masakum Daniel kitipa ke man lekha bu dunga ka mu do tan Jeremiah thim ga pa hinga pakai ani sei dung zuya Jerusalem ahom kiwa kizam khu akum zat kum som se gi chu ki chai su te ti ding hi ti ka mu do tai abi athu sina pathem pathe bo pi han lam hi cha hi dairas leng changkal kum masakum hi Daniel ki ti pa in pathin thu ni sim na ko nai thil ki dang ta mu do ai hi sui phem ti le masanglaya
David ham ni sim jingo Old Testament patriarchs ho ai do le Mosio roin an sim jingo pathin dan thu le khabu cho ai sim tai na his dan thu le khabu in sim na hin Daniel ki te pain thil ki dang tai mu do tai Israel cha te dinga thak do na lo pi Babylon ku pi so le sala tam na ba ko na zelena lo pi tai mu ne di ko so Daniel ki te pain pathin tha tai mu do ne ta na ai ma jinge Jeremiah tim ba wan ne se ti choi mu do tan ingai tu tinga le hi cha yo hi de ni ri taw mi se lo wa pathin tu sim jing mi dan ke la ai na pathin tu sim na ko na kinep na tha be mo taw na ning thanok dan tha be ai mu do ke de ni le ni chu ba hi e won jong pathin tu sim na ko na le sit de mo i tamang tam ti ki ipiti mu thei ba ki pam he jing na ki ma kana experience da ke ma gel dan chun ma sai ko ba Christian ti adinga thu as na lo pi ta hung ding ti mi zo shi a he so ke le shi do ki chai ding ha sa ta tam ta Christian te pathian cha te e ki su gen the mi zo shi ta sa mai a hen la hi ji ki su gen the nin chu ki focus han la pathian ni thien te thu ge the no ya ki he ta hi hen na ipiti ki tin zo ki ti ta ya jo poi mo thil ta ju piam ti le Bible character ai ve na he pathian mi te thi dan le pathian mi te thu gen the no in veteo le kinep na lo pi ta thon lo ri kha om jing ke pathian om pi na ve san ding to Daniel ho testimony hi in sor cha Paul ho testimony hin Peter ho she jo testimony hin ama a thi jing wang wa hi van pathi au me ti ai ro ba na sa ta ki la mai ki mu je he ya so tu na Christian te Bible sim wa pathian thu ho sa wa he le ha sa na ko mu le lang i ma sa pi hu lu le pathian ni au me ti confirm na sa ta ki nei ti le ai mo mang ya jo Daniel jong hi la hin Daniel bung ko cha kha chang ni sima hin pathian le kha buri asimin na hi cha ko nan he do tai ti ya jo Daniel ba hi ma he do then di wai pathian dui ha sama sim ngai amen be sa ding kha sao se ji tari lang Genesis bung sob lenga chang sob le thum mi sima chang sob le pi sima le thil khat pathian Abraham jong hin ana ru sa hi zui pe dai le Abraham in ma jama sim jo ave tu zo lo in wa cha wa ha ne pi tan de na hi jo pathian Abraham gaw sa nam ba ki he por hi jong le nal hat na chi ha ho hi 4 generation ti ne khang li ai ra kum zali su hi su a mi su a ka ya om di he na hi jo in venai le pathian cha te Israel cha te hi Abraham chla ho hi kum zali zen isi ba su chang adi chan hi jo hi pi bola hi ki tu chat ham pi bola hi mo ta lo hi dan chuna a reason ha rom dan chu get he ya jo Bible hi sima hi a ki kal poi ama bo ki kal bala sa he thil hi ai chat pathian thil bor hi ai adi mo mo ti ki lam zo ai adi ma ba jo Bible he thi mi chana poi mo ta te kan banga Daniel chun Israel cha te chu kum som se gi jan Babylon su tang ni chu pathin tu sin na ko ram mo ai pathin tu ni sim ta lo le Babylon ku pi chu amom te da na ngai tu ding na he da su mom dan ding Babylon te chon na chon ding pathin um lam he pha ta lo amo na kinep nai phim to amu pha ta lo de he su tu ayong pha na nung inei che se to ke ho na hi pathin tu sim hi e ho dinga pathin tu sim na phat man bu se ti lo thil dang ma cha poi mom lo na ya choi dai ngai tu tinga le pathin thu bo se en tu lai din mun hi ki chi ta e mu do sa oi i ta bang phai tam tu lai din mun hi tu lai le sit di mu chan phai tam ti oi pathin tung ki chi cha e mu sa pathin cha te dinga ta na phat bo se tai pathin tu sim phat bo se tai ki gut na phat bo se tai Krista ai ho pui dinga hum ba ni tai ti pa chu pathin tu bo e het sa na line Bible chang ka dei ta kharo men na Matthew bung som ni le ni chang som ni le ko chu kha benen sim na ingena Jesu don bo in pathin le ko ba thu le pathin ta nam ne na het jo sang om lo ja na het khil jo he thil ki dang ta kharo na pathin le ka bu le pathin thil bol ki na ni a hen lo ding le a ki bol he le ti he ki che ta ki mu the chita bang su Israel sa de ni bol ha me the bol kha me e ma pathin tu sim na ko na de ni la ni ben ki na a ki dang ma jing ai le pathin to in sim na pat hin Israel sa te hi phatike chai bat ding ai le al hat do na di ni khu nai ba ai pathin thu ngai lo se le pathin thu a kinap na nei ta lo se ba hi pathin ta sana nei ta lo se ba hi nam than ai hi naw na nam than ai hi naw ko na pathin in pai do a amo hela hi chidang nam do la lo ding ti pathin lunggel ngai tu lai ta hi Daniel ki ti pai na sata
Israel chate pathin lung sit na lhepbina hi avela chan ki theini diwai deni len tauna lo pi ta hi ai man panai hi chi tauna hi BC zanga le som na ko kuma ni manai hi chi kum chu iti kum ha ipi kum ni ha Medio Persia ho hen Babylon in su kum na liam bai le sina liam bai pu kum Medio Persia ten Babylon in zo kum chani hi chi kuma hin deni na sa ta tauna ni man dan sa ki mo na ai lo hai tai bat tinga le hin deni len a tauna chu chang thuma pa na chang som la ko lang chan sim de omen ai la chi ki siman lang le saw bal de tan na tham cha kan in siming ka ting zo ting la chun point ho ai ni sei do oi ti bin na chang thum na chun chu ta chun ken long pa kai pathin lam kangan a hinga taw le thum na ka thun an ka ngolin khaw de pun ka silin vut bam ki lo e pa kai ka pathin hinga ka ta ben ka sit na ka phung hiting ka sei o pa kai lo pi ta ti za am ta pathin nang ma hi nangai lu te na thu pi zo sin te nya ki tip na nit jinga alung sit long lo alung sit jing da hin kyo ka chon siwin kilo en thil ka bol bin nang ma do ma main ka chon nang ma thu pi zo si le na chon da du si ka dan da su ta ve ke hon na cha thim gao ho nang ma min pa na ka leng teo hing le ke ho dia mi le minal te hinga chule ka pu ka pa te le kam sung mi pi hinga thu se chu a thu se yu ka ngai ta po ve wo pa kai di na ki ti chu nga bo hin tu la he ki hosda gam mi te le Jerusalem ku pia cheng te gamla le na ya cheng Israel cha te zo si dinga nang ma do na zo le na zin thil ka bol je wa e gi dalwa ka chen naw gam tin gam ta nga hi mai zum na bo le nga hi tai hi su da nilin pathin ko ma ami te dinga lung sit na le he pi na ani nge dan pa su ki chi ta ki mu the te kan nga Israel cha te chon sin chu kha kha phun no chu la Bible thang sim ju ya chu na dan thu ka don ta povin na thim gau te ki odi nga tu sei dinga neng so lo ka ngai pi ta povin na aban ta le nga jong ki ngai ta povin a tia pathin ko ma a chon sit na chu a bia ga a chang chang a he do ji ngai hi so chu ni vet ti ngai le pathin na sta lun hai ding ma mai na Daniel chom a ki Daniel chom a chom ki mu the ne cha som na nai ga sim daring ka ting Israel pum pi hin nang ba dan thu su hila ke mong su hile bin na tu sei gin jong ngai lo ba mi ta ve ya cho ma do na ka chon si ya pathin na cha pa mo si dan thu le kha bu ki sun gau sap na le ha sil ho chu ki o chu nga tui sun ha ba nga ki sung hai ta ati na ya so hai tai bet ting ai le lai Daniel hin Israel cha te chonga pathin lung han na hung hung ding anom lai ta hi Daniel ki ti pa hin ami te chon si na cho ma chon si na ki sim pha a ki pum pi na pa chu ki chi ta a taw na hin khwa su mu do the hin hi cha ko nai mu do the hi e wan jong Jesus Christ ai nang la ke dinga taw pi nen ku e bol pi dan sei cham pi na na to dan hi ki chi ta ki mu the hin e wo chon sit no si thing pe na pu in cross le ge na pu do in Christian nang la ke chon sit na chu a sop thing in ba hi nga chon si hi ti win thi san nai san bangin san dup je zo le la aman kel ngui mul zor sel bangin a chon phat na pu nei sil ti win pa hi nga chon phat na lo pi ta e pi na hi chu Daniel hin khu taw na le Christa hin khu pathin chon so ngai lu na ko nai ki mu ro thei khat chu e chon sit ki di e ma thak na he ki ngai dan thei lo a di ma thei ki lo mai ya chu hilai pathin tha thil bol thei na khat chu pathin example den phagaur ma thil khat lesson khat e jil sam de kilam ka sai to he Jesus Christ e ho ading a do hi pathin kom e thum pi da i sei lo mai i chon sit na e man ki nga thei lo e ma thak e ma thil bol thei na i ma cha on poi ya mun khara sei Zechariah le khabul angin benai Hosea le khabul angin benai hele nang ma tha ana zo re poi ai la pathin thin bol theina pathin la gao thin bol theina hi na zo ri ai bo ve ti hi thim gao kam cha kha naw min not by my spirit ani ha men na but by my spirit not by your own strength ti haramin enjoy benai le tun he wan zo hin he jita pa ai I ma chai na het pha lo lai ba hi rom le ko se e hoi I ma chai het lo pha lai ta wen Christa hi ana thi tai ni jita ba khat na Daniel to I sim na lesson apa na hi lesson hoi ta ka withdraw the I sei nom pi pen sim ba ngai poi Daniel taw na hin kuman nan le ami te chon sit na ma ki sim tha dan hi Christa ai ho chon sit no sia ama ki sim tha Calvary cross ge thing le apu do na pa chu Christa character hoi ta abat sa pa chu na Daniel hin ko man tam dan chi chu e ata hin ko man tam dan ni tu da jong e wa jong in khu wa hi mi te Christa hi na amu do theum ta ti chu e na na taw hin ko pa na Christa taw hin ko mi na mu do theum ha ga mong thai ding na ngai ru na
khu to ni nga pan la na hi mi te na nga ko na Christian nun la amu do thei ta ti na sta ki holding phat chu he ho de na Ellen White quotation ka sei no men na Ellen White le kha su na kha hin ibola hi vanulation ami moin pathian ngai lu nai het thim lo ha mi tai le pathian cha pathian thu sei ha cha ho hin ihin ko ba ikam se se mu se se ba hi lo ba athu se se ba lo ba ihin ko ba hi pathian mi ngai lu nai mu thei i ba cham lo je ya che ihin ko ba hi mu thei i ba cham ta ka hi mi ko man Christian ngai lu na cross to ipp ki se jong le amu thei lo ta ka ro di ma mo ihin ko he I character ta ba ngai kitin ikivet tu bi ta ni ba na ai mo man su ki do chin su ke ngai tu na hi phan nu hi tai e so the kneeling ku hi phan nu ta san cha te ro si dinga vet to nu ben khat chu hi ai le hi cha ami te da taw na man na lungkim ta le pathin he pi na thum ngut ngut lai tai pathin na taw na en sam pi tai ti na an sam pi dan chu ga be le han cho le lai ko the ga se be nu khat chu Daniel taw na ong ki sam pi vai ge ham elule vai ma han lang jong le Daniel taw na pathin angai pia ain san pi ta bang wai tu dai ho jong taw nai khui nei ting ma le hin I taw nai ku kha be ti le delay me the kha be ting le gang chana immediate response me the ai pi ju jong le pathin I taw na angai hi singin I taw na hi ai san pi jing ve I het pi jing ve ti pa hi I het jing diwin I ki tiam no men na hi chalai til khat au men I taw na ho hi pathin ni kam tala don jong men ai ro le so ta hung delay jong men hi ji Daniel in fai be nai le nga zo ho men na hi ji Daniel bung ko na hi be nai le Babylon le gam ki chai ta hin video Persia le gam ta hin a hen la a continuation pa chu piam de Daniel chapter 8 continuation pa chu hai nisang ni thum pa chu continue hai ni adi nisang ni thum pa chu le Daniel in Babylon lengum la Belshazzar leng bai pu la chu anamu ai ta hi vision chu alungim pi le ji isabal le jami Bible hi chi kum so malu ne ti ne even nai le Daniel bung ko chang som ni even nai le akimu thein chi ta ma ka taw jeng lai hen ka vision ahong kilang masa ka vision masa ahong kilang Gabriel chu ahong kilai ne hi chi vision ahong kilang pa jo Gabriel ahong kilang pa jo pi hil cheram ti le kum sa ni sa ne chu pa jo hen hil chi ne hi chi lai ka jo gap chana sa we ta kum so malu ne jo mi ru khana sein ka ji pa ki siam ta na dengin ka taw ne le akum so ta ka tai di so ai la khan nu hen eta anga ta le khat be revival ke ma ka pang le mi nu khan ke pa thom sen ka ji pa dengin kum som ni ka taw le tu chun ka lu ka lo ring ta en ti ai la khan nu chu kum so ba na ngai ta so ai tu ni ki pa thu in phong nu chu kum som ni ka taw le tu in ka lo ring ta ti even ai le khan nu chu mata na nga kha ni nga kha ke da chu pathiri ta ro a he lo he poi a he ma jegen lesson khat thagao mai bi ma ejil samlom ju ba hi delay jang me shot ta khungai jang me ti ei mi him gel dan chu delay me the pha shot ta khungai hi me thi ai ma pat bible ji vetinga le kum sa khat ang pathina de ni khat ta me ti na ya chu ining ikining tal kha wa pha so I sa ding le pathina ding a chu pha chom sa ani ni lai kha me thi na hi chu ka chu pathinin ita san now ilumnin na pau hi apatik na jong ideng ka ta san ma ji lai tu khat ka sei nu ma ro men ipiam ta hi chu ta ma pathian nang zo na taw na hi so ta don lo hi na koi the ai la tu ya se ba ma pathian ai so ke ti isu mil lo de apoi mo pen chu ta bangin koi man bang pathian lung hai na ba hin koi man bang ti ba chu apoi mo pen chu adi ya chu inga le man ai ti se bola pathian o poi le pathian ei don poi thaga be da ta pathian ga ei da ta ta he lung ne ri chu I ma cha um poi ne pathian lung dei ba hin poi na man phau po ba hin ne pathian pha chu anga aki he nai sai poi ti isu mil na li na ai le ke pa men a hoi ma ka zingin pathin lagau thingin ayum pevin ai le chi thu hin se ya taw na hin mana a taw na khum kha zo la nga hi van pathinen Daniel taw na hin don a ki mutai cha som ni na pathin singin ka ting hi dai ke man thu ka sia taw na ka nei ya ke ma chon sit le ama chon sit na ki sei tharan ja ting ke ma chon sit le ka mi te Israel chon sit ka phun do ka pathin hang thing dia pakai ka pathin ang sunga ka thum na si ka pu lu na tawa thu ka sei pen hin thing ngau thil mu ka mu ma sa pen Gabriel kiti mi pa chu ni ha lam kina gan tha pha dan kun ham be mun ka hinga hong leng lu dai Gabriel chu ka hinga hong ka za sei tai vo Daniel chi na le thil hen thim na pi nge te ke bang pot ka hi
na hung ta ki patna lama chu thu khat ong po do zingin hi chu na sei pi nge tia ni nga hung ka hi je i je na de na ni ha ta pathin na ngai lo na hi he sun athu hi pati chang gyam to in lam thil na mo chu he khanin ain di dai i pia mai hil chin i pia mai musa i sei chi ma sang men van Gabriel van ti pathina ko na thupu na thupu ain puwa Daniel ang he sa ngai lu nei ta vo Daniel pathin ngai lu nei ong di hi ngai tu tinga le agil ma jing na tharum ka samaji ma jing in e o hi Bible chu ni pia se first John bung thum chang na sim tinga le vemin pa nei ngai nu ji hi pathin cha dei sa ta ve ade na ya chu to na hi Daniel pathin ngai lu nei Daniel pathin cha ni pathin na tawa ngai ti mai tu na jong eo pathin ngai lu hi da lo pathin tu ne wa ki na lo pi ta e mu sa pa tu na tha be ge lo ti we ya chu Daniel ki ti pa hin Gabriel ban ti hong len ha chun Daniel hi nga chun Gabriel hin thu hin putai hi chi tu hin po chui phem ti tinga le Israel cha te ki ka le pathin ki ka na ki gui zop na pen hi a chi zom jing thei ni nga Gabriel van til kin Daniel hinga thu hin po hi chen thu hin po ben chui phem ti tinga le aban chang chui sim ki tinga le Daniel ki ti ban hap ta som si ki chung chang van ti la hin pi dan chu ang ki mo na hi chi hap ta som si ki hi phata ge cha tu ni hi Christian gam sunga hin aza zani interpretation le gin cha le ta san dan za chung chung kil na za chung chung jong le tu na Bible a ko nom ben chui bi ham ti hi ki chin ta invent do di hin be lam than a het thei de sei do gon di hin na Peter in khat be chu Jesus Christ ai dong in pakai ka so pi hin aso hil ting le be za ka ngai dam di ham ben sagi be ya ka ngai dam ding hi ata Jesus ko man sei cha ai le Jesus Christ pi di ni don bon na sagi be mun som sagi be sagi be ge ka ti poi sagi be mun som sagi be ge na ngai dam ding hi ani ti pathim ngai dam hat dan ali ji dan chu Peter yo hi chi a ko ni mu do ai ai wa chon mi hem chon be pha chon charam ti ngai dam no me be khat be ni be thumam a ve ni na le na action ki la be no me chi chu de Peter in ki chi ta am hai kwa ngai dam na hin khu ban zo lo da ba chi ki chi ta hin mo do na hi cha Jesus Christain sagi be mun som sagi be ta ni sei ben ko hilanga da ni hap ta som si ta ni ki tu cha nei sagi be mun som sagi chu kum zalile som ko ti na hi cha jong hi da ni hap ta jong hi hap ta som sagi be ni ni khat kum khat ki se na bang ta interpret in bol ti ngai le kum zalile som ko hi dan pa chu ki chi ta hang ki lang de na chang som ya pa chun ni simpan dai ki be hin simin ka te nani te le na ku pi thing chung changa su hil su be na ding chon si su mang na ding a thi mo thoi dam na ding ton so adi pu lut na ding thing gao thil mo le thing gao khap na ding mun thing chung nong thau nong kit na ding hi kum zan hap ta som si ki lut ding thu ga ki bol sai ta adi hoi tai be ding ai le nami te ding hap ta som si ki kat do hi dai ati hi English pa chu determine elo cut off ati som se ki chu hoya pa na ki kat do ham elo la hoya pa ki la do ham ti ting ai le ama sa le shai ni sei pe no thim gao thil mo ni sang ni le za thum gao thu ki ti pen chu de ni la ni hat thim lo pen chu hi chi tua hi chi sunga pa na chu pathin ban ti la ai hil chit ai in chi pen chu hi chi ni sang ni le thum sunga pa na hi hap ta som si ki chu ki kat do ding ati na ai na ai la hi chi 2000 days prophecy dong so ki pat nai het nai lo hi to hap ta som si ki pat nai het nai lo hi ai na Jerusalem ki sim phat ding elo sa phat ding ki se do pat an ti na hi cha pa asung ki pan di ya chu chang som ni nga nai hoi tai bat ti ngai le hi je chun ki het thimin Daniel ati nai Jerusalem ki sim phat na sa phat na ding thu ki se do pat leng cha pa thau nu sa hung ding ge hi hap ta sigi ling ding zong ding le hap ta song gup le hap ta ni sunga Jerusalem ku pi chu ki sa phakit na avenging koi dung akula yo si ki sim phading ama mangan the su ma ki sa do ding a hi ati na hi sa chu chang som ni langa in sim na koi mu lo si phim le ai sim pat na ding hi Jerusalem ki sim phat na sa phat ding thu ki se do pat ati na ya chu hap ta som si ki hi ibat ti ngai le Jerusalem anisi sa ben chu ong ki tha sim kip na ding
ông thung cái xây đó bắt đầu hi sẽ đến hấp ta xóm gì hin sim pan nít này tôi hi itia bắt đầu Jerusalem hi cái sắp hading anh cái xây pan ham na hi cha bắt đầu 2300 days prophecy hin sim pan đi ngay hi chi 2300 days prophecy isim sung vai hấp ta xóm gì yong kila do pe pe đi này na ai lấy chi hấp ta xóm gì sung cái ipi hung à cho lấy chung chi cái na 2300 days cái chơi ai ipi thiền xuống na thì bây giờ mà sai cái na ban ban toan tham hai tổ hạ kịp điều hin ya chu tu hin iti phat ani ki pan ham Jerusalem ki sa phat ning ki sei na hi iti ko ani ki pan ham ti hi leng thum tamang no men Cyrus Darius Artaxerxes no men hi cholo hi akum lal hawn aki su ke om su ke in Cyrus ni bol kum chi iti ko men ti tingale BC zangale som thum le ko kumai ni bol he aman ta la Darius ki ti pa hem zangale som ni kumani bol ki nei ai le to Artaxerxes ki ti pa hi BC zali le som ala sigi kumai ya chu thupi dang ki bol ma sate ni chu Daniel hap ta som sigi lut na dinga ipi akila lo ham tiang chu saining tam pa men a hin la tu nai sainung bi ben chu scholar zo si akinop tu law le hobung tam ta kinop tu na ben chu Artaxerxes sin thupi bol ben BC zali le som ala si ikum ben hi ji ben hi asim pat na mo mo dinga chu ki tu ben hi tia na ani ki la hi ya choi dai bat dingai le ai chu i pem ti le Jerusalem ki sa phating thupi ki ti hi a Jerusalem se sa phating chi nai lo bin a khupi jong a kul bang ho jong a temple ho jong ta le society jong mi pi tiang cheng lu ting isa ka si sim phat ni ti nai hi chi ding a thupi ni bol chu Artaxerxes lem ba bo ni hin adang koi manum lo he vet san ding in Bible chang khat ka sim leng Artaxerxes lem pa hin thupi ni bol lan chu Ezra bung singi sang som la thum na hen min ke man thu pi khat ka simin Israel cha te ko he jong le thiem puen lang levi te hi jong le ke ma lengam sunga cheng zo si chu acham ta Jerusalem ku pi langa chi no mum ba hi le nang to ki thonin a chi thei chi chi wa ata Ezra hi ngai thu pi ene bol na Israel phat lai ta hi Jerusalem sa phat ding chu ani ke panai tai ya chu Jerusalem ranga satawin thil tam ta sei de menin la tho se ni sei yo ta poi tivin I sei no pi pen chu 457 BC kumai Jerusalem sa phat ding ani ki sei panahi ti pas na so le sa azong no mi tai ti pa chu hoi ta I sei no nom choi Deni ha ta som sa ki hung ki pat na ni pa chu akum pa chu ate na he hi chi kuma chu hung ki panai tai hi chi 457 BC kumahi deni ha ta som sa ki hi sim pan ni ti nai asa ta le chen Bible chu sim ti ngai le hapta se ki sunga hi Jerusalem ki sa phading zo ting la chun hap ta som gup le ni hi ding hap ta som gup le ni zo ting la chun hap ta khat hi ba ding ai tai ai le hap ta som gup le ni ki chei ting la zo Bible sim na chu thau nu pa chu ki pei do ding a hi ati sala na he tai se hap ta som gup le hap ta ni ki chei ting ati sa hap ta som gup le hap ta ni ki chei ting thau nu sa pa ki pei do ding ima cha bol ding nei lo ding he tai ati na hoi dan review ni bol ki diven to hen Jerusalem an ki sa chan chu hapta sagi ki chai abara hapta sigi apara chu hapta som gup le ni hung chi pe ya hapta som gup le ni hung ki chai kina ago ma chu hapta som gup le ko ki chai ko ta hapta som gup le ko ki chai yo chu hapta khat bo sem ni na hi chi hapta khat sunga hi Jesu Christa in leisina baptisma chana pat na vana kal to zo nuwa sejon gospel ki pan to pai bu dan pas na kichi ta la jong ki hap sunga he Messiah pathin thau nu pa chu hung ding thau ki du ding ani na hi chi hap ta khat sung chu Bible chan ni be ti hap ta khat sung hai pithil so ding ham Suleman mi tam pa to hap ta khat se ja ki tip na sta bol ding hi chi hap ta ke khat sunga chu ki heila gan tha nga su hai ding thil tu jong kha ding ya chu hap ta khat le ke sunga Krista in na to in na pa se hi chi Messiah ki ti pa hin hap ta khat le ke ting la hin ki thoina gan tha su hai ding ati hi chi ta banga gui lungam eche he hap ta khat chu kum sagi ai le Jesus Christain AD 27 I baptize ala hi chi baptize ala ni he prophetic terms I source at demo sungai benai le hi chi no hoi Peter hin ama hi thau kin wai tai de chu more anointed it pathian thau me na hi chu Messiah pathian thau nu pa chu ngai hin kum thumle ake chu AD 31 am ki chai hi lai AD 31 ai pi thunga Christain ko ai ama hi mi tam ta banoi se John sit ja hi cross au thia e ho tinga hi John sit ngai dam na ngi ta nai jo ki bailam ta ki che ta mu the khale ai mo mo na
Ibet ding ai le zon pung khat chal som li khat sim ding ale ama chun ama saben a sopi pa simon cho mon za mesia ka mutawe adi hi chi krista baptize chan zo til chen na peterin simon ko ma so pa ko mai messiah cho ka mutawe adi messiah ki thau nu ti nai ya chu thau nu ki pe do de ti pe ni jesu krista in hatam nai to am israel cha ten ain san da di be no tu sim pen ki chi ta ki mu do ai chai ya chu hapta khat ki mai jesu krista calvary cross a hatam na to pen chu ai ki chai tai na hi chu AD 31 ko mang tai AD 27 apana AD 31 chu in simai le hapta kim chui tai ya chu dai bet ngai le hi chi hapta kim a ki chia chu ho bo bang lai a pun da ki ai chu a ke so ta ki su hi chu pi ba sam ti le mi zau si hi thim pu han tum ta lo mi zau si krista da nga thim pu chi hi ta ve nam thi hi ta ve mi zau sin ama ma chon sik nei dam thei dinga krista nga thum na thei ding thane nai nei ta ve a chom bia thim pu ho ngan si na thei angai ta po na hi chi nya chi ba chu la thim pun jong ker mui sa ni dang gut lai ta chu a cham cha dong a cham cha dong hila a ker mui yong ki tol loi ta hi chon ba sa chi pem dile ki thoi na gan tha wa krista ang sunga chon sik nei dam thu ma chu apoi mo hi ta boy i bel du pen chu krista ki thoi na gan cha ta be pen chu calvary cross a ki that tai ama am sum chui bel wa chon sit thoi dam na chu pathin ko ma i phon do de hi ti pa chu chinya chu ki phong do lo pi ta khalo na itla thim bo loi hi ji a hi krista hi nu thi hi mi pi ho ja thi po in christ thim bo hi political power government power zo man wa messiah pathin thau pa to tha wai ki che ta ma ho hin krista jesu krista hi pathin pi na hi a her wai pathin cha pai ma ta san thu wai ai la ma ho chon dan pa chu ngai lu be se jo pathin chapa messiah hi cross a thawa thimo ki chan puma hi hilaya hi howina hi kiel we tha gut lai tau ba hi pathin hi chi anron la pau hi ki chi ta hi akila sa hem na adi kiel we jo that man ta point howina jo hin hi chi service chu board he ta point howina pun dar jo hong ke in link bia ki honin hi chi ni khwa hi thim puna to hi isana flow bita e jo pathin kiel we do krista hong chu messiah hong chu hilai daniel thim ga ki sei jing pa a het sa sa wa anu ro hi ya jo pa kai so thi nai a thi nya khwai thi lung ho do hi ki che tai het ngai kum thum la ke ma bat ki lain e je pha sunga chu i ta bang thil ni lung ki nam he chi daniel hap som sa gi he addition adinga he jewish nation ani ki pi he ti he het ni ma poi mo sa pe na he ya chu he ji hap ta som gu le ko hong ki che hap ta khat sungai hap ta khat ake ai jesu krista cross a calvary cross a hong thi chai ai hap ta ke khat pa na ai he ji hap ta ke khat he kum thum le ke sungai pi thil suam tai le pa kai su kam ching hoi na satan na goi longin na hoi pathin tu se ya gospel thu na sona chi ti le gentile mi ki ti mo mo so na lu lo he ti thu cha na nei Matthew mung song chang tu sim ting ai le chidang nam dang koi malam zo lam pi zo hi un chule samare hu pi sung khat cha jong lu hyun ama wang tu sang in israel in sum mi among sa kel mui hi nga chi e lo pi ma ma jeng pai dai bat ting ai le na jesu in ki pan tu pa ani phun na le seite in ki pan tu pa lang sat na mun diu hi chidang lang dang koi mo ko ba chi na hi bin israel in sum ba sei nai vel ti it's soon pathin hi boundaries yam ham this boundary si mai poi na ala cha to pi ban ji pham dile ipia sei ju ho chu israel in sung among sa hola ko thu sei dan soram ti tingala daniel hab the som si gi pen ki chai nai lo na es daniel ko ma pathin ne sei chu na thu di bulu na ding chon phat bulu na ding na chon sit ngai dam ding su khirau si su bai na ding tia pathinin Daniel ko makitip na ne hi chi phat pen chu ki chai ma sang sia chu gospel ki ti koi ma dang ko ma achi ding ne phal nai lo jesu na ya chu jesu lai se na ne to sung si sai sei de mi dang koi ma ko ma phu ni sei sa lo Daniel ha song si gi phat ki chai ta ka sia hi Israel sung ba gospel ki pan pa sap ding ba ni phot chi ne na a ki dang ma ma sing ai lai pi ta jesu yong ba na chi to tan ba na chi to zo nong bin zo Samaria on lut nai point mundang azul alut nai pon Jerusalem se focus wa thu sein lai Peter yong thu sein mun choi lai Jerusalem ma mai kini na Israel ban thu se wi ai la 834 ko ma chu pathin sei zu di ta Stephen chu amhoi sunga ni se ni wi he su ku ma chu Daniel
70 weeks of prophecy ki depend hi AD 34 kuma chane ki chai ta ni ele chi ki chai che chu ipitia Bible cha ha ka be ti na Peter le sor cha apoloi phat lai ta chun Israel cha den pathin thu ngai no lo pha ben sor cha Paul le Barnabas an chu hin tin sei ta pathin tu no hoi nga sei mo sa ding dol bong a hin evanon na sot mong ba tun so in kim lo chang dinga kilom lo wa na ki ku je usuvin vevin sidang nam dang ho hinga ki taw wi ngi adi da na ya chu AD 34 zo apat a chu gospel ki pat pai sidang nam dang ho hinga am ki do rei tai ida chu gospel chu koi chang ta sidang nam dang zen ka tu nya nang la ke mi te ho hi pathin thu hi he ding wa lom lo pen chu I chan ding wa lom lo pen I chan rei tai na alo pi ma ma jing ya so the nila the som si ki sim na wa na hi pathin mi ngai dam na ha dan le pathin mi ngai nut na Krista hi Messiah hi mo mo nge hui na no tong pa cho hi mo mo nge thau nu pa cho hi mo mo nge ta le gospel hi nam tin chin tin zo sia di mo pathin in asim chi mo mo ti ki chi da cha ko nam ki mo thai do kha chi na ai le tu chun a chei na ding in ka bele 2300 prophecy apat chun denil hap ta som se gi chu kum zelin som ko ila do ai le kum izat bat ta kum sang khat le zaget le som khat ba na hena ele 8034 apat chun 8034 apat chun kum sang khat le zaget le som khat sim to le chun iti kum mong nga 1844 his 1844 tin su also ama translation ani sei ta na ya chu 1844 ko mai Krista in van ho bu a mun thing chung nga su thing dan nang la ke chon sin ati san achoya ba hi nga ngai dam thum pi na thim pukin na pen cho 1844 ko mai na ne to dang pa ki chi ta ki mu the na ya chu ai dai da ting ani phya cha 1844 le hab ta som si ki mat na chu hab ta som si yom chu pathian mi de ngai dam na di 1844 nung pen chu pathin ban le sit mi him nam kim zo si chon sik nei dam na pa hi nga thim pukin na to pen che na athu pi ma ma jing en tu ni lesson isim now hi chan hi sa tai tin chocolate silin kino ta tu ni lesson ni ong ki bolen viewer so hinga pa kai minin het team ni kain sein chu ATM member do sin tu hapta hi khulzin na ka nei di sein chi bi do hi gang chalam ki ka pe na ya chu pathin tu thei kham kam ki se ho zo si hi imachal pi kit bai khan tu pi the ta sana ki bul phu nai nei thin pathin pathe bo bi lang a chaina ding in denil hat the som si di pen hi post tribulation rapture theory le pre tribulation rapture theory to akimat nai ma cham boy ai na ko nu pen chu Krista hi Messiah chu hi monge na ti pa chu hi chi denil hat the som si ko nu pen chu aba me pathin Krista Messiah chu ta pra mi so se pa nu re se ta na ki pa he zingen pathin pathe bo pi han lang akin lesson simon izil kit ka sewin pathin bon chan dam mai bitaw han